турда маалыматтар болдуңуздар. Бул мектеп 2015-жылы башталып, мына бүгүнкү күнү ачылуу алдында турат. Бул мектеп бардык комплектүү таза суу, эмеректер менен толук камсыз болду. 275 балага орунду бала менен камсыз болду. Андан башка ушул айыл өкмөтүндө аткарыла турган иштер боюнча кыскача маалымат жогоруда айтылды. Бүгүн ошол бизде Үчтөбү айыл өкмөтүндө чоң санталат, чоң майрам. Азыр мындан кийин административдик имараттын курулушунун карталасы салынат. Андан кийин таза суунун проектиси боюнча, андан кийин иштөө ийгиликтери менен кубандырып жаткан Ынтыбак фракциясынын жетекчиси, ушунча жогорку кеңештин депутаттарын алып келип жаткан, алдыңыздарда өзүнүн кылган иштери боюнча эмгегин мына көрүп атасыздар, бир отчет катары берип жаткан Мартлен Абдрахман. Урматтуу Токтобүбү Абазовна, түздөн-түздү ушул билим берүү системасын көзөмөлдөп келе жатты. Айтор мына бүгүн ушул күн насип этиптир. Мына келип бир чоң делегация менен келип ачып отурабыз. Албетте мына азыр Giyin öspe kalsa sen çok öspe. Çiğden bile kamplar. O yerde dünyalık standartta çok kadar ajatkana. Ayarlar için, erkekler için. Makasatlar duş, namaz kanası var. Çektirgen jaranlarımız için ajantanası var bu yerde. Akzolor asman tire, ağıl bir çoylok yürür, at ötküz tayralarım, arkarlar boynok yürür, kar gitmez askalarda, kayberen oynop yürür, kapçay kırgırlarım, kavlan korgop yürür. Mende bir sonun oy var, alayga barıp gelse, arşalı tokoylarım, arılap basıp gelse, asmanga tiyip durgan, ayılga jatıp gelse, çoluğup tuğanlarga, sağıştı жазып gelsek. Namız tutuşa, anaydın saltı başka, aksakal karıyalar, alardın arka başka, arslanday jigitlerim, hiç kaçan kaypay tartam, ay tüstü derileri, aynada nasıl zattan, mende bir sonum var, alayga gider için, ah bozat beni bağlıp, ay kaçın gider için, ah bulut beni bağlıp, düğününü gezer için, aruluk tazalıktı, alamga sever için.
Uluto üçtüdüm Ulardın ünü kılak Şankıldap üstüdüm Aylanıp pürküt uçar Alpamir çokuları Ayvatlı sürdü kara Alıstan ıldızlarım Ardayım korkop durar Mende bir sonun oy var Alayga varalıçım Apakay kayınlarım Ağrılap basalıçım Jap-yaşıl yayloduğum Boz üydü kalalıçım Öpşiver güldür guna Şer жазıp aytalıçım Mende bir sonun oy var Alayga barıp gelsek Akkayın arçaları Arılap basıp gelsek Asmanga tiyip turgan Ayılga çatıp gelsek Jolugup tuğandarga Sağmıştı жазıp gelsek Jolugup жердештерге Şer жазıp aytıp gelsek Şer жазıp aytıp gelsek Айыл көп деле жүздөгөн, айтылып сөзү бүтпөгөн. Баарынан кымбат мен үчүн киндик кан тамган үчтөбөм. Айылым менин үчтөбө, курчаганы бүттөбө. Коюнуна бизди батырган байлыгы мол куттөбө.